Leso zikazinqezesela umahlala egcekeni umcazululo weinkinga zabantu ezixakekile ilezo baba Dokotela sesigodlweni la kwasandla sokuphila Dokotela omkhulu ukuthi ngidlale ngawe isibhamu siyabhonyelwa kodwa ke abanye abantu bathi mase kukwakhele ngakwakhela lento lo muntu uthi yaqala uhlanganisa ngegama lakho uma iqala esuka ethi ufuna ukusuka hamba yohlanganisa inkabi kuvele kugula ingane yakhe igulela ukufa uzokuyeka wena ukuthi umuntu uma ithatha into ethile noma thatha isigubhu esithile uma leso sigubhu singenabo uNkulunkulu angiboni ukuthi into ephelele leyo ufundiswe kanjalo baba mina ngithi ngifike ngikwakhele into ngikunike ikhubalo lokuthi hambe yoloyima ukuze uvume uthola izinto ozifunayo emhlabeni Sipolo uNkulunkulu amthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela emkhunjini wakho nozophila Indawo kukomhlaba uyalingana kanti isigodlo esikhulu sikaDokotela unqengelele ushengo umnyamane ubuthelezi omkhulu owaziwa ngelika Dokotela omkhulu nohlonishwa abantu usandla senzani Dokotela isandla sokuphila esiphilisa abantu kulomhlaba Siyakubingelela Dokotela futhi siyakwamukela ngufakazi walezo inkulumo ngiyayazi imisebenzi emihlo suyenzile eyenza ukuthi sibuye ihlandla lesibili kuleli igceke ngiyazi ukuthi uDokotela akuyena umuntu othi phatha sengifuna ukuvela kuma camera kodwa kuba yiguli zakho ekhuthaza isimo esinjengaleso mhlambe mangakuphi ithuba lokuthi ubingelele nje kakhulu iguli zakho bese ubingelele iningizimu Afrika yonkana Nkosi yami emhlabeni wonke emagonjeni amano omhlaba hawu ngiyanibingelela abantu bakaNkuluNkulu ngiyazibingelela iguli zami kuwo wonke umhlaba abaphathwe isandla sokuphila ngiyababingelela ngibingelela wonke umhlaba ngithi sanibonana ezweni likaNkuluNkulu Sicaphunele Dokotela wenza ngani abantu bafika usuku nosuku la futhi iningi labo masebebuya kuwena bayabuya bencome Ngisiyazi ukuthi kuyivela kancane ukunconywa kwenyanga kulesi sikhathi samanje ngenxa yemishophi nezinto ezimbi ezenziwa abanye babantu abakotelayo abangangenwanga kodwa bangena njengomuntu owangenwa ke wena sicaphunele yini lo wenza ngayo kube ngathi ushaya ngewozawoza ethela abantu esigodlweni ngobuningi kungagcini lapho kuphinde futhi kube ukuthi uma sebefikile nathi bayasifonela kasiyaviva bebonga ukuthi saphila kwisandla sokuphila Nkosi yami akukuningi pholobasa akukuningi inceke mina engenza ngakho ukusiza abantu ngeqiniso ukuzinikela emsebenzini enganikezwa wona yikho lokho kudala ukuthi abantu mabefikile baphathwa isandla sokuphila balokhu bengincoma bebonga ngoba nginesineke nginenhliziyo yokuthanda umuntu nginenhliziyo yalento eyangena engazange ngahambe ngayifuna mina eyangena mina ukuthi angiphilise abantu yiyo lento eyenza ukuthi umsebenzi kasandla sokuphila ungami ulokhu khula balokhu bawuthanda abantu bakaNkuluNkulu ngoba ngenza izinto ngeqiniso nangamandla enginikezwe wona ukuthi uma ngithinta umuntu akaphile umuntu kulokho asuka zokucela la ekhaya ukuthi akwenzeke yikho lokho baba okwenza ukuthi abantu balokho bengithandile sizweni sonke sikaNkuluNkulu Sengishilo kubantu ukuthi ngokwamhlaba uyalingana futhi bayawubona nawo umhlaba ulingana ngempela kodwa ngiyafisa ukuthi usikhanyisele ukuthi sengisuka lapha eYMCA ngizala kwamhlaba uyalingana ngihamba kanjani mangize esigodlweni sakho Nkosi yami mawusuka nje eMCA mawuseThekwini ufike ugibela izinto eziyebhambanana mawufika eBhambanana ugibela izinto eziya ezulwini noma ngithuma abafana bakulanda eBhambanana uze la ekhaya likasandla sokuphila aphakamise isandla kuwe kusukele onkinga obhekane nayo kuyintokozo enkulu Dokotela uzothi omunye senguyawazi ama direction kodwa inombolo angizazi cela ungiphi inombolo Dokotela omkhulu inombolo zikasandla sokuphila sezimbili ngoba lenenye baqale bayiphazamisa kodwa isigcina ibuyile inamba yokuqala asiqale ngalenenye ithi 063 44 717 88 ya kube sekuba yilena enye ethi 076 49 00 527 izinamba zikasandla sokuphila leso zikazinqezesela umahlala egcekeni umcazululo weinkinga zabantu ezixakekile ilezo baba Dokotela sikhulume umuntu ofuna ukuqiniswa umuntu onezitha umphatheleni esigodlweni sakho
Izitha baba into vele siyivikayo la ekhaya. Into leyo esithi uma umuntu efikile enesitha sibe sesiyakwazi ukuthi simakhele into ethile simenze lokuthile okuyomenza ukuthi aphephe yona isitha sakhe sihlale egcekeni sona. Ngoba uma unesitha isitha sakho akufanelanga ukuthi uzilwele wena ngaso. Kodwa isitha sakho kufanele ukuthi ube nento yakhe ethile okuyoba yiyona eyovikela wena ukuthi uma sicabangela wena okuthila kwehlele sona. Yilokho baba. Dokotela ke ngifuna sikhulume ngomuntu othi ufuna ukunyukela esikhundleni emsebenzini. Nkosi yami. Unani? Izinto esizenza kakhulu leso baba. Umuntu uma efika la ekhaya ethi uxakekile akusebenzeki emsebenzini akaphakama akakhuphuka. Sinesigqiki thina sala ekhaya sifike sikubeke kuso. Sibe sesiyakwethwesa amandla yokuphila. Ube soyakwazi ukuphila. Siyokucelela ingilozini zami ngoba namanje ngisasho ngithi mina nginezingilozi zami engazinikwa la ekhaya engisebenza ngazo ukuthi umuntu uma ixakekile ethi izinto zami aziphakami aziphambili azivumi sibe seziyakwazi ukuthi zimphakamise umuntu ayiphambili impilo yakhe ishintshe njengoba ubona nje nazi igodlo zami la engisebenzela kuzo ukuthi umuntu uma ingenela ngizomthintela ngesandla sokuphila sibe sekuba khona ukukhanya izo zonke izinto lezi la ekhaya ezisiza umuntu aphile kuthi lokho akufunayo kube sekuyenzeka yiyo yonke imikhuba yala ekhaya le esiza abantu okunye ngimthatha umuntu ngimise elokuzanini echibini lami la ngithandaza khona ukuthi umuntu mayefika axakekile bese ziyaxazululeka inkinga zakhe zokuxakeka kwakhe kusuka usizi lwakhe. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sesingenile singaphakathi emagcekeni enyanga enkulu sesingaphakathi futhi nasendumbeni yakhe udokotela uSandla Sokuphila. Mawubuka la kunezihlala abantu sebaphathwa izifo ngokuhlala ezintweni eziqinile. Kodwa ngenxa ukuthi kusalokho ekulotshwe njalo ukuthi ukulashwa kwabantu kwakuqala la ucansini ukuthi ufike wahlala la wayibika zonke inkinga zakhe bese ke kuqhutshekwa nakho ingakho kumbona kunje. Ngiyafuna ukuthi ngihlale nami mhlambe kulesi center nofika useyohlala kulesi center. Nkosi Right kusesigodlweni la kwaSandla Sokuphila. Dokotela omkhulu asibonge ithuba bese sikupha ithuba lokuthi uthi uma ukhuluma nezwe Nkosi yami mhlambe ungabafihleli imfihlo eziningi ngoba lento okuthwila futhi iphethwe la Nkosi yami uyabona nje kumina kuyintokozo enkulu kanjani uma kuzoba khona inyanga ethi uzungahambi ungayanga kuSandla Sokuphila kunjalo baba ngicela ukuthi na kanjani odlule kuyena ngoba lento ayenzayo ile ekubalula ukuthi uma nathi zisidida sifinyelele kuyena kunjalo khehla make sikhulume ngomuthi wesibhamu uyamgomela umuntu isibhamu baba ngifuna mina baba ukuthi ngidlale ngawe isibhamu siyagonyelwa kodwa ke abanye abantu bathi begomile babe sebayashawa kwenziwa yini lokho uma ukuthi umuntu unezitha uyafuna ukubulawa ukuthi ugcatshela umuthi wesibhamu mina ngibona kungasabalulekanga. Mina nginento enginayo uma ufika kimi unezitha lento le uma ngifika ngiyenza kumuntu ngifike ngiyakhela ukuthi uma kunesithe esicabangela yena okubi ngesikhathi sithi siyaqala sifuna ukusukuma siphatha igama lakhe kuba khona into ezimbi ehla kuso ukuze siyeke lo muntu sinake lento yakhe. Angithi uyezwa baba uma bethu bafuna ukubulala wena mina ngifike uma sengikwakhele ngakwakhela lento lo muntu uthi yaqala uhlanganisa ngegama lakhe uma iqala esuka ethi ufuna ukusuka hamba uhlanganisa inkabi kuvele kugula ingane yakhe igulela ukufa uzokuyeka wena uqhubeka uphile baba. Manje ke sesenza lokho ukuthi umuntu sikhanda imbambezela thina yokuthi wena qhubeka uphile lesi sitha sakho sivele okuthile sona okubi angithi sifuna kwehlele khona okubi akekho umuntu wayeka izinto ezishisa yena hamba yonaka wena la senza kanjalo baba. Ngikuzwile dokotela sikhumbuza abantu abasekhaya inombolo zakho. Nambolo yami ithi 063 44 717 717 88 kube siphinde futhi asiqale ngokuyiphinda dokotela. Yebo 063 44 717 88 eyesibili ithi 063 499 no man 063 hayi man no hey sengilahlekile man ungafundi abantu bakithi ngiqolele ithi 063
hey asiqhubeke nale Ay, asibinde ay, kaningi. ay, ay, Awubize ay. leya so babhalela yona yeah wena biza leya ithi 063 lenenye 063 ithi 44 44 ithi 717 717 ithi 88 88 yebo hawu ungatitheka dokotela inambeni kodwa la uyabona la Angithi mina Pholobasa angifundanga Ngiyakuzwa. kodwa ngafunda lokho engizalelwe kukho ikhona engikwazi ngaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni lokho engizalelwe kukho okuyikhona khona engiphiwe khona okunye angikwazi ngazi lokhu lamakhambi ngikuzwile mina dokotela omkhulu Yeah. mhlambe ngeyibomu sesizophetha Nkosi yami hey nayi indaba enkulu odongeni kodwa isesigodlweni awuthi inhlange emuva kwakho bese usixoxela nje ukuthi kwenzakalani lapha hayi phela ushenge lo sandla sokuphila uyakholwa uyazana noNkulunkulu manje njengoba azana noNkulunkulu nezithixo zakhe nezingilozi zakhe zincike kakhulu kuJehova ngoba yonke into la emhlabeni noma ngathiwa nesipoki sincike kuNkulunkulu uma wazana noNkulunkulu ukuthi umuntu uma ithatha into ethile noma thatha isigubhu esithile uma leso sigubhu singenabo uNkulunkulu angiboni ukuthi into ephelele leyo mina ngifundiswe kanjalo baba ukuthi izinto kuze ziphelele azihlangane nobuNkulunkulu uphethe nentweni zenhlanhla entweni zenhlanhla baba ziningi izinto engiziphethe mina ke isikhathi esiningi angithanda ukwanda ngomlomo mina ngithi mina umuntu akafike kimi sibone inkinga yakhe ziningi izinto engiphethe baba nezigubhu ngiyazakha ngendlela yami mina engizakha ngayo engafani nomuntu umuntu nokuwenhlahla nginendlela yami mina engifundiswe ngayo ukuthi ngithinta kanjani ukuze umuntu aphume enkingeni akwazi ukuphumelela baba ngoba into enkulu kakhulu abantu abaphumeleli nje uvela ukuthi uma ifika acabanga ukuthi uma umnikeza isigubhu kuyothululeka imali ingeke mina ngithi ngifike ngikwakhele into ngunika ikhubalo lokuthi hambe yoloyima ukuze uvune uthole izinto ozifunayo emhlabeni hey dokotela imfuyo iningi la ekhaya sithatha sibeke ungasinikani imfuyo imfuyo baba mina nathi sifane nawe Nkosi yami umuntu uma ifika la ekhaya ezofuna imfuyo nginazo izinto ezingamabaso yemfuyo nginazo ezinye imfihlo zami engizenza umuntu uma sesivumelene naye ukuthi yabona ke lokho sengufaka ngaphansi kwalesi thixo sikasandla sokuphila ukuthi uyothandaza ngaphansi kwalengilozi ukuze kwehle lezi zinto ozifunayo ube nazo zonke kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe dokotela ngiyazi ukuthi kuningi bese sengakubalula okwenzayo kodwa kumqoko ukuthi abantu abakufonele enambeni ethi 063 063 44 44 717 717 88 88 yebo ba siyabonga kakhulu uqhawela kithi siyabonga ba